Sportski pozdrav drugari, ovdje je vaš brat Sokolj opet sa vama i danas dugo očekivani deck profil sa nacionalnog prvenstva. Drugo mesto piše finalist, ova 4 slova možeš prekrivamo pa piše autista. Nintendo Switch, slivovi koji sam iskoristio za ekstra deck, Playmat i Bekas Field Center, to mi nisu dali tamo, nemu pare za Bekasa. Dali na Daxa neku price kartu, ali... Bekas su od uvek bolji, token od Daxa što išao na evropsko, što išao 0.17. Evo, i to je to. Što u mene... Čekaj, daj mi se usta. To si obrnuo kajem. Ništa, čekali ste ovaj deck profil dugo, jer smo čekali nagrade da stignu. Još duže. Znate, pazi, ali nagrade od nas zapravo bolje od nagrade od Regionals. Zato što posle neko vreme zapravo stignu. Zodiac Playmat, Element Saber Playmat, Blue Eyes Twin Burst Playmat i Gnister Playmat. Ko razume, shvatit će. Čekaj, nema još jedan? Ne, 4 Playmata, 3 deckboxa. Dobro. Ništa, deck profil, ajde da vam pokažem, pa da vam ispričam šta se desilo. Mislim, ne šta se desilo, nego šta smo igrali, u principu. 3 Mađeline, 3 Anđele. Video sam na prošli deck profil me neko pitao u komentar nešto za Madolče sličice što nisam objasnio šta rade. Ako taj lik opet gleda klip mi se napase skurac, ne možeš da pitaš takve gluposti, debilo mora znaš šta rade. I na turnir, ako me neko pita, neću više objašnjavati. Pitao me neki lik, šta radi Messi Gelato? Ja mu kažem, ima 6000 za napad, napada 2 put, radi double piercing. On uzima da čita, ja udari po ruku, neće čitaš debilu. Retard, brate. A zamolili smo ga da ne napušuje ljudi iz kuraca. Pre nego što smo počeli da snimamo. Izdržao sam, brate, 2 minuta sam, imaš tajmer, koliko sam izdržao? Ni 2 minuta, brate. Solidno. A to kao lol, kad upadneš u Champion Select, brate, ja pokušavam da se ne istiltujem. I onda neko hoveruje Yumi. I naravno ću mu banujem Yumi, brate, puši kurac. 3 Pettingces. 2 Sove, 2 Messi Gelata, Puddingces i Pankratos, 15 Madolče Monstera. Kolektor za Pankratos, čekaj da se ispravim, da mora da se zna. 3 ova Vernusilf, 3 Patkica, 1 Medved, on kura. Mislim, nije toliko smeće, zato što, tipa ne znam, možeš ga srčuješ s Patkicu turn 3, kad izvrtiš full combo, i onda si recikliraš Patkicu i ovu učiteljicu, i onda poslije srčuješ Medveda da imaš još jednog extendera, ali nije ni bitno, vate. Bukvalno ti mora auto u board i postave 5 negacije da bi mogli da ti zaustave kombo. Neće se desiti. Ili jedan Zeus. Jebi ga, vate. We don't speak about that. Pošteno, to su Vernusilfi, 3 Fenrira, šator za Perića, obrni Perića, što pozemio Fenrir. Pozemijući nije, to ću pokažem posle. Fenrir bio mnogo dobar. Uvodio sam ga, bate, 100... Fenrir, znaš koliko jako što si Fenrir srčuje Fenrira i onda imaš random discard za Vernusilfi, bate. Najjača sličica. Isto mnogo jako, kad turn je, 2 put mi se desilo nac, turn 1 sam uveo i Pankratopsa i Fenrira s Vernusilfi, bate. I ti igraj, bate, posle kombu protiv, igraj deck protiv toga. 2 Heralda, bate. Šatat za ban listu. Šatat za ban listu, opet šatat za Peškira što sam mu ukrao Super Air Herald i prošli Regionals. I... Znaš ko još Peškiru ukrao kart? Ne znam ni ovo. Šata za Peškira što ukrali cigani pederi. Rip Peškir, bat. To su monsteri. 15 i 7, 22 i 7, 29, verovatno. Ne znam, možda. Salon četovao tiket, najjače. 3 Prosperity, to je Perić zemio, šatat za Perića. 3 Small Worlda, igrao bih 6, ali nije imao Dux da mi pozajmi 3, jer ne zna gde su. To 109 spelke, samo dobre spelke igramo, ne igramo gluposti. 2 promenade, izbacili smo Grave Niggers, igramo Floodgate Traphole. Što pa, zato što na Trash Tier turniru u Niche Locals ne igramo Grave Niggers jer brna za 2000 i to je broken, i onda ja nisam teo da brnam ljudi za time, pa sam igrao Floodgate. I 2 Impermanence, te random sličica. 44 karte u main deck.
Pa, se sjećaš kad sam rekao prošlo, igrao sam 41 na Regionals. Morao sam nadoknadim, bate. Pa 3 Fenrira preko. Što nisi imao? Pušteno. Extra deck, 3 ulti kraljice First Edition, logično. 3 učiteljice Rare First Edition. To nema ultra. To nema sreće pa i Rare ima, bate. Dve čokolade iz šta je to, Cross Souls. CROS. Eto, bate. Ne igramo onu reprint ultru za sirotinju. Ulti Rafflesia. Ja. Evil Exiton, moj. Ulti Zeus. 2 Sistart i 15. karta Random Unicorn. Na Niche Locals, tebra će me banuje Konami ako ovo kažem. Šalim se. Na Niche Locals igraš 17 karta u extra deck, pobaciš link u riba za peru, bate, a 17. karta ti je flex slot, šta ti zatreba, pa iz binder izvadiš. I da me banuju, boli me kura. Mogu da me banuju, ali ne i da me banuju. Side deck, Butler i i Secret Village, logično. Kumungus, 3 Nibirua. Da je ovo prizemio 3 Magramuta i 2 Druisson Mašata za Perića. I 3 Dark Rulera i Bug Desmondes, najjača sličica. Ovo bi legit igrao 3 u main. Igrao bi 3 u main, a mislim, znaš šta bi izbacio? Izbacim Fenrir kad igram Locals, pošto Perić neće mi zajmi na Locals jer ih on igra. A za drugi turnir ne znam, ali mora se napravi, bate, mjesto za Book of Moon, mnogo dobra sličica. Ništa, to je, mislim, standardan deck profil, random. Dobro, čekaj, ajmo sad pitanja za deck profil. Radimo došli sličice. Ne, seriju. Ne, ali vezano... Izađi iz stan, baraj, napusti moj stan. Pitanje je vezano za Madolče sličice. Pošto ti si Madolče bog, naravno, jedino ono što ti kažeš, to se jedino važno. Ako pitaš neki random ruling, bate, ću te zgovnjim, ajde. Evo, ne, si normalno. El se igra Madolče 25th Anniversary i Starlight, el se igra? Ako staviš quarter century Madolče kraljicu, ja se stvorim, pocepam ti i ispišam se po to. Prvo, što je ružno, mnogo je ružna karta. Drugo, što košta 30 €. Važi, baj. Ok. Znači, znaš šta, jedino da doneseš ceo Extra X 15 kraljice i to ti taman izađe malo jeftinije od 3 ulti kraljice. Ne govorim sirotinja jezik. Ko igra quarter century kraljice... Do you live in poverty? Ajde, neću da kažem šta da mu se desi. Side deck, a ne, prošli smo pokazao sam da side deck, ja sam autist. Pokažem opet. Loš opet da vidim. Ne, on ima flashback od Butlera i Secret Village. Kad sam povukao 6 spelke protiv ovo. Igrali smo 6 runde, top 8, runda, mislim da je runda 1 najjača runda bila, pao sam se protiv Miću. Mić igrao Raid Raptori. On igra protiv više Raid Raptori na nat nego bilo koji drugi deck. Mića došao i game 1, Mića sam video nema hand trap, obrnuo karte, izvadio telefon da čačka dok ja vrtim full combo. Ja sam mogao da izvadim 10 karti iz deck da naređem na teren, Mića mi poverovao, poleo bi ga kurac, bate. Pozao onu sliku za Ivana što smo vadili random sliku. Ono custom board state. Ne, ono Chuck Norris ne bi umeo napraviti. Dobio sam Miću, rundu 1, rundu 2, me dobio Balovđić, dobio sam game loss, povuku sam 6 karta u prvi potez, jebi ga, bate, dešava se. Ne možeš breakuješ board s 5, mora se 6. Rundu 3-4 sam igrao protiv Super Heavy Samurai i protiv Marinces, ali ne mogu sjetim koja je runda koja je. Mislim da je runda 3 Marinces, runda 4 Super Heavy Samurai. Rundu 5 sam igrao protiv Daxa, on igrao Runici i tu sam ga dobio game 2 s ovo. Game 3 sam ga dobio u Timer i Glup. Bacio starter, izbrnao se za damage. Jebi ga, glupan. Fun fact da nismo igrali na time, dobio bi ga sve sam imao, bate. Važi. Rundu 6 sam igrao, pak se zavrio, mislim da se Marko zove onaj brat jeste. Što igra Raid Raptori. Saka se ne zove Marko. Onaj Regionals pre 4 godine sam Kristijana krstio Mihajlo. istina. Mislim da se Marko zove igrao Raid Raptori isto. I game 1 sam izvrteo full combo s Mađelinu i sa Salon i završio na Rafflesiju.
i negirao sam u random sličice. Mislim, ja znam šta Teo na kraju da uđe u Ark Rebellion i da mi otike i on ušao u Raiders Knighta i ja kažem Chain Reflezio, obrnem Floodgate, Trap Hole, a on ga sanjao ga je 3 dana, bate, od tad. Pisao hate postovi na grupu. Pisao hate postovi na grupu, pljuvao me, bate, javno me blotio. Dobio sam ga, Game 2 sam ga verovatno usrao jer se ne sjećam. Top 8, igrao sam protiv Spicy Spice s Pilići. Šatat za Spicy Šatat Spice. za nje. Tero, i ja evo 3 godine od kako taj dek postoji, meni nije jasno što ljudi igraju taj dek. Kako, bate, kažeš, Tero, imam milion deka, šta ću igram? Flanderi, taj dek ne radi, pod jedan. Ali veliki pingvin, ba. Tero, veliki pingvin ništa ne radi. A dobro igraj pingvini ako hoće igraš pingvini. Bukvalno igraš pingvini, onaj što ti pouzuje debeli. Tero, što mi bacio ko se Miloš zove, što igra pingvini. 6 puta ga rizolvovao, bate, ubija mi buđini, bate, debelog ti pingvina, pouze, da. debeli pingvin umre u borbu s kecam i sličicu. Važi, Kao Lukić za pingvin. Tero, to banujemo na trash tier locals. To nije once per turn. Tero, to broken. Ali u principu Flanderi su mnogo stranji dek, ja vas molim da to više ne igrate. Tero, napraviš full Flander board. Ja ti, bati, iz ruku pokažem petince što uđe bez normal summon. I ti gledaš, bate, ovako tužno, bacaš, bate, cepaš sleeve, bacaš na golubovi sa strane dok ti vrtim full combo i shufflem 10 karta od polja u dek. Mrvi si dek na golubu. Tero, znaš da sam za 3 godine od kako taj dek postoji, jednom izgubio od Flanderi na Regionals u Bugarsku kad sam povukao od Činiju 2 čiptara. Ti si prvio dek, ba. Ja sam prvio dek, bate, pošteno. Top 4 igrao sam s Balubđića. Bate, tu sam ga dobio Game 1, dobio on mene Game 2. Game 3 sam otvorio kombo, ali sam... Znaš šta bitno, nisi 6 karte po... Tero, znaš ti šta smo radili? Mi smo sve što se dešavalo, on imao i on isto izgubio, dobio Game Loss pre toga. I mi obojica s Warning iz Game Loss igramo i ne smemo napravimo sranje. A pre toga smo se drali obojica. I, bate, na tanak let sam bio da me izbace u top 4 od nas. I mi, brate, igramo ovako, bate, brojimo karte, još prepipaš da nema 2 slučajno, ovako smo brojili po 5 karte, sve legalno. Znači, na stream na Vice Yes kad puste, oni ne igraju toliko legalno. Ko onaj debil što igrao onu synchro branded, pošto mu se drao onaj lik da ne može to da uradi, bate. Pa se ovaj znojio na stream, kapao mu znoj po playmat, bate. Game 3 sam igrao full combo Okoni Biruos, 5 samona i imao sam... Sve sam imao, bate. Sve sam imao. I on završio potez na 2-3 monstera i 3 set karte. Meni u ruku 7 sličice, brate. I sve sam imao. Imao sam i Druisforma, imao sam i Herald of Orange Lighta, sve sam imao. Što neki bi rekli da sam samo bolji igrač i to jeste istina. Šata za Baludžića, brate. Realno, šata za Baludžića. I u finale sam igrao s Daxa. I, bate, neću ništa kanjati. To na Niš lokalsu? Da. Samo ću kažem, da sve sprite sličice se treba banuju, evo to ću opet da kažem. Od ja da overim. Gigantic Sprite je najgluplje dizajnirana sličica svih vremena. On, brat moj, uvede random level 2 monstera iz dek. I ja mu ne mogu bacim ni biru. Ne možeš samo... što je ne mogu ni Fantazmaja da bacim, bate. Ne možeš Gorza mu spustiš. Važi, bate. Ni Beastie, jel? Ne, karta je debilana. Ništa, bate, dobio me, jebi ga, on pravio dek, Ne, bate, legit mnogo jak dek, Runic Sprite i Fur Hire, bate, debilan dek mnogo. Game 2 me dobio što sam ubrikovao, je pošteno. Tero, najjači game bio Game 2, što smo ubrikovali 6 poteza ja sam za Game redom. 2 otvorio Butlera. Balubđić. Otvorio sam Butlera. Salon ili Ticket sam imao? Salon, ja mislim. Butlera, četovao, Impermanence i šta mi je bila još jedna sličica? Herald Orange Light. Herald bio, ništa ne radi. Ovo je jedan interruption jer setuješ Impermanence, bate. Ne mora ni set. Ne mora ga ni setuješ, ne mora ništa da još. Ne, ja sam se, odigrao sam i Salon i Ticket i Salon i Zamak i Butlera, ako ubiješ Butlera se vrati u dek pa da Salon setuje. Ja se ne sjećam što sam povukao, ali kurac. Ništa, zato što mi nisi ni mogu ubiješ Butlera. I onda, šta si top dekovao? Top dekovao si Gravedigger. Gravedigger sam top dekovao. Ne Gravedigger, ne ovaj, Floodgate sam top dekovao. I to i poslije još jedan potez sam imao. Poslije sam Ash top dekovao i jebi ga, bate, izgubio sam. Ali, da. Ništa, bate, to je to bilo, evo, dobio sam
ovo ko zove trofej, to će stavim kući na radni sto. Kad učim ispit i kad shvatio sam glup ko kurac da pogledam jedini uspjeh u životu, Switch još nisam otpakovao. Switch jedini bio stigao na vreme, nisam ga otpakovao mjesec dana jer još me mrzelo da si kupim igrice, ali sad ću ga otpakujem. Mislim, ne sad, ali da. Dobio sam i Field Center, To koji bi je svi đubre. dobili, svi dobili. Da bi to za učešće. Slomim tebe. Kad smo kod Field Center, bate, ja ću da vas zamolim. Ovo je extended deck profil. Evo, ako Premium neko- edition. Ako neko ima od prošlu godinu zanemari Hip Hoshi Nigera, čekaj. Ti molim taj. Evo a vi se smijete i meni smešno, bate. Čekaj. Dobro pa Hip Hoshi Niger ovaj što daje 500 na lajter. Čekaj, da vi se djelo ćemo. U pizdu me. U principu, trebaju mi još 2 Utopic Draco Future Field Centra. Extended deck profil. Sacred text, stop katovi od NAC. Džabe snimaš aranđel da potraži sebe, pa nek se nađe, nije ništa topovao. Obrni be Draco Futura, koga boli kurac za to. Treba mi 2 Draco Future Field Centra, znači ljudi što su igrali NAC prošlu godinu, nek se jave, ću im dam, ako nađem gdje sam bacio Protect koda, i ako ne nađem Protect koda ću im kupim sok. Ništa, vate, to je to od mene. Ja nemam još nešto pametno da kažem. Ništa, bate, vidimo se na sljedeći Regionals kad topujem i... Reklamiri trešti logo. Da. U subotu, svaku subotu u 1 u Games Arts and Crafts u Kalču, treći sprat. Drugi sprat. Lamela B, lokal 39 To u što je Niš. rekao, dakle, igramo Trash Tin Locals u Niš. Bukvalno sličice iz Trash Tin, imamo custom ban listu, banovali smo 3623 sličice. Između ostalog ima Dolce karte su banovane. Igramo Trash Tier Locals, ja igram Buđin i vrtim full combo da prezovem 3x za koji ništa ne rade. Ništa, to je to, drugari, i vidimo se na sljedeći Regionals deck profil, kad bukvalno vam pokažem iste 60 sličice, ali vam ispričam nešto novo, smešno i vi se smijete i bacite like, share i subscribe. Ljubim vas, sokolju jajca, pozdrav!